Another Malakanyam can Astin contain Barwani Linguas Mecanor on TV channel and Wale Shanka Baro Kapaiwadek Ronkina Dangro William Dangre the Bakel. Ban report me Banajilinkel, a report me a report Mishalat, a natin contain La Lawmakers, Kinit contain La Jungwani Rewi Kijuba. Take a concern Michigan Kamnial, Kakui security issues. Can inquire can chop so na very important by the way dere nyoka na koken kona me be kan etin content na ka parliament ala ne self came ya ditin gone tere which kajuba bari por me bana je kwenkel confirm information me go there and there jeling sha verify ani linga man le ro do gwasmene please go no be nyoka na koken chuje pro je no subscribe ko notification bell je twany ko mete ga mi ci bari gwasme chamala ci bigi dikapet an bana we re rajadan banling Ngai kondi ala no South Sudan chero de realika ko bewe ka general election and ballot ka jen paiwero changa jandangro widero ka paiwero ronkina dangro jandak de bakil ngai kondi ala te ka rwani ti shala to ko na nyak tene nei to ngwaneken tela members ka South Sudan Transitional National Legislative Assembly chika warning chikana to de kolar no shere me leler kami betuok no jeng betuok chet ka violent ka gotan wan ka South Sudan me de ko inquiry jako bala peaceful ke bala successful ko inquiry no ba ko inquiry ba jalat ko bes ka ta dana cha security are nyemen cha jalat keja me kam security kan releka kuna focus ko bina vote ka cha gwinet menan border lat no ko inquiry no mo cha gwai Kinetic Contila lawmakers ke jungwani shika rwach. Gwan mishika Newton take a parliamentary session michalare wiki juba. Dola mo a dola end Contila lawmakers ke jungwani. Take a discussion which can like a quick security situation. Especially shika right kamanan to Kawarab state. Can correct one ke violent ka some areas rewika South Sudan. Can it a challenge me did can it in con tin gorno de chonkel ka self kim yadit especially ordinary citizen tin con tin we can odong de self kim yadi de kan alatika ko ne de kon tika parliament loma kerse gota kon dier ken tin ka goten kon tin chirik chika joyten ke gota kon tin tin e ken tin to de kulo kwan shit ka warab state te baj ti charen latin chicken focus tin na mon Chikala do nene. A Canadian Rigadan Lerode, South Sudan in general, Ki manually Chika focus Kawarab state, Chi Jongli, Kachi Apanal, Kachi Unity state. Like a Panyano got a torch at them to take a Queen Quarambro Latin. They really know it and know there are challenges, serious challenges. Chika challenge it or challenged it. Chikal Kula Lado nene. Riga to Gantama. Shella ta dan dong rikte ku nagbona telekwan take beje teledul gorka teledul wal kanete konen teka goten kon chunaten kani e difficult lon ka kwi nenden kon tela kwar tin dong de kwan ke tin dong de we gwada dan tene ken tekaten especially the kon latke members registration ka kwi national election event because that is where the focus is ka kum self kemiyadi ajikala do nena akene beje lungo de na we bna kene de kola citizen akene chinete kontila tila citizens ki ordinary citizen chigatich ngum ken ne ko ken ga bengaje kwarko ko wade kwade ka we gona toto goten kontin den arodi no garpinten Pinas, Mumaka we kaja. Do branch na we kaja ngai kondiale, dual, insecurity, right con kukidem. So de kwade ka we de kangai can take dien, take a to lok. Go take grand makana kon goro varia leka, a doba dien, there away, gwada down and there and nega there go register ten. Go send queen quarchiman channel link, shall a lora bang la latke, gwada down a chinaro den linkten.
ba security arrangement ba jere aleka, and then from there bana chu we go ngai ke jengu changlel ne de content lar ka campaign lel kale jal bukan ngaji no te security teten tera mimo me bale nyot ke nyok bo tera mimo bile dier karama do dien ko bishu dier ne dial ko kwara na me baje yureka. But right now in this election a one-sided election, so cha tele permiatan. So jan mo kun ne de kon jingon ku kan te no tekan kana te take some areas ke area ne ton a very difficult for them to reach cause stay insecurity teten dual ken ke tik dien ko de jabatan wenamo te jo mi kalat gwasame kigan focus ko men jang na ko shina de we gwana to ton keni a duop kene duop teleje ajene goten konde na jalka ke de na nakten akan du muri dubte ke tane chagar yaleka right now shi konde de complain no te ne kon gor kon ke shi kon chu gwaz na te ke quick security situation ma chike blame chikan lat ko tele chare yalat ka kuje moni chinaitan one till a members of parliament chikala do no chinaitan one kan ping ne to one even kwar la several members of parliament chegere men ka juba chiran chejen gwad dana chaja assigned ko take constituencies nite chana chakala tin no jin buwe dorame jen gwadana bi campaign bi latin badwal ke we shikaman shalin ka report nyam mi dong shi gorum de ngaje no nete we ka torit chaka nyuru ka da dop chaka ambu sha driver sha janak ne de kokin tela members of SPLM delegation tin we ka torit de wa membership registration wajalat and then sha driver in charge janak cha ne dangro sha mi ka bot so right now shari ka mo sha jana chiram kel kan de kon law makar sha right kan tel do mede ne jien ka je bne we dora ka je kadwal ci nyam kel ci laro ne nyam kel la female law makash ajen me she we wa dora gwa be danan cha assignten de o attack ajen dub di al ci ka je ka kuje mo chende we cause there's violence there ka there's insecurity so insecurity ko kon rage kwiden tama right kan ko ke poor road condition ano michran wu jalle ka duop je ka duop very difficult ko kan kalat especially ka tam mentem dem ne ala be jalung no der andere jen we campaign we jalat ka kwisal ke ma yadit we ne dawi ne ka village jeno tikdu terere ka dong de jo attack dong de je mag dong de je nak ci chega yoro ay gwada me jenete ga masini ja cha kit site ko kene di ala continent ke juba by the way chaka ne che manaken dwal ken ke we but no ken de ken che manaken de ken ke represent especially counties level even state but chika we but ke juba tene ke nyure kan dial ku ken rai ke rodi no ko bel ke rodi no ngum shi na we abna we do kon ba campaign ba jolat ki brand bo we doren then ko chaje kwa njira mo ku represent ne to patani ne ken no mo tong mi dong de wa nak tandi ne ken gor kan ode ke she manaken but ken dwal ken chinyam ku ko rai kwide mentem mela law makers kan chure kanalat awajen ajani en chadwal ko de we dora ke key security situation kawal ramam muku represent ji dwarin ke che we dorin ajani cha belelong ke bel ke je ke lat ke je jorno ngumten yin ke jum ke che bedo ke che bishan ko de mandan to de wangach janan dwala ka quick security situation ajan ko gon right ten wone na mi sha security arrangement cha jala right now china chicken de dwal ke law ma ka sniti ti shi we dore kentene ke jungone ano roikan tene kan ga juba te tarin te ga juba ku ga la na wala kula yonan ke talpone na me latke dwal kan ka security situation te dore ken kala kan no kan ne te motela ji kume to represent itself came yadi then yet chicken reach gwada dan de ka weten wajen security situation challenge it in corner to mine idea lantem right now ti dakran ma char mi charwach kashi karodi ngan self came yadi and the security situation right now there tell
Dene dia de ram jal ke jale teram de ra de da gok ci de meda ni ke 2018 peace agreement da ne chatan e be ne ke 2024 telm la rek tenen ka mo ke li ti dial go ke telm la rek china gwach ko de ne dial ke ngaje no cha mal cha le chatan a relative peace te ke jupo mo je ne da ne chatan ya Dr. Riek Machar je ne kwala do de kena team bal self ke ma yadit ke shit ke security arrangement you the no consequence on bana kenen tin chim sha chure sabantam aneri control lawmakers jingwone dar kene joje no shikande we winiken ko dwal ken ka security situation. What do you think? Jin kwer ma sha kwan, but you can reach your people ka ku ko dwali kan tele security mo go akeje ka jino jin kwer mu roch re weje dana titan tinik city but chichuka state level gwada danan kudorun kulten ke kantis ka gorki je kan ode jenen badwale chekoro bichop and yet no go deri you position ga deri kacham jena kwala ode with that security arrangement, with that peace ke dialogue wa tele mishal ke mal mebeben. So in election ku yana nena kwan warning kwale to benetin control lawmakers o chicken they see the red line chicken mulwal chicken and I take Mugam but to gwada down and she mal charge time. Again, I couldn't even want cooking. President self became yadi cooking and encouraging Odi, please go no be mal but one and not a kataka mal, but check here shag with kid Gujan no dare quadra jajak. So Tinadela focus go take a mal to Gorka. So again down the road and a Kaja report on go in your conkel, which are Gorka shall confirmed and Loma Pankin. Kan gorkan police ni de ka jal de kana de kan kagam especially ka kan local community den kon weekend kan police ni quicken gorkan de ka police de kan karef ko dwal kan baname it does not matter ko ngai kon diale queen kwar chal chi his thing chi mi tek meta ngamal 2018 peace agreement Dr. Riek Machar kana jen kir ma changwane aga chala pinya mat tichina right no balalet so right now ko chaga violate diality jenen yen metam bala very difficult lonko the South Sudan became general election became carried out wal cha tana chaga lele chaga dongrar kala go jel naske so right now then wonen mo kan Dr. Machar che birar kachi karoch Dr. Machar is not a threat right now. Tibon ko kien ticketin. The bay can along shimling animal ko Western Equatoria. Kiri anatin ko kien. So beja. Makan peace kana kon implement. Shirgumugi kon temenu peace dong cha collapse ki jeteri ka tadan nen kon ejaka netin kontin te kel ke selb ke miyadi lar kana peace agreement jaten. But go je win mon no tan michal peace agreement ko Dr. Machar ko malata anjare tijen. Bijen wote ka mal mreten mena comment gwada man